Biyag ti tao. At dapay gundaway mo ngagbabawi, Andi. Mabalin mo pa'y asinaan tinobiam. At dan napasama kiti nagbautan mi kini Jemay, mama. Saan pa'y mo't amasikong? Ha? Ubing kapay ititawan mo a 25 anak ko. Agsapol kapay ititrabahom sa kanto mga asawa. Mabuti nga, mama. Ang mga lumaagaw daw tinubyak kanya. Napintas ni Jemay. Adudag iti agrayo ken ko ana. Oray ko manupadam a professional Jenobiam. Ngam saan ba? Undergraduate mat nga rod. Aga pala, no talaga nga ay atang ni Jemay. Makamukha nga rod. Desidido ako ng mga asawa, mama. Kat, dumanon tayo nga rodan? Uwan, mama. Tangay da kami ti aggastos iti kalay sa daan di kan Jemay, abalayan. Siyakmat nga rod ti mangadang, no sa dino ti pakaangayan ti kasar. Ha? Ijay balay mi ti pakaangayan ti kasar. Anya, ingam mabalayan. Sa dayada kami ti rumpa. Nalawa ti arubayan mi, kan presentable ti balay mi. Komportable dagiti umay makidaya abalayan. Ha? Kitain nyo man mat dito'y solaryo. Nagbasit ti paraangan nyo. Kan basit to'y balayo abalayan. Sana pa na kuyaw. Ngam ibagbagak lang tiyag paiso. Iso nga ijay balay mi ti pakaangayan ti resepsyon. May remedyo na itaabalayan. Mabalin mi apalawaan ti arubayan. No diyo kayat di saan lang. Di oray awan ti kalay sa mapasamak no kasta. Mama. Andi, pimanawan ni mama. Sige to surutak. Anya, matkan. At dama gayang basbastos di agbalin akatuga nga marakaw. Ala, baybayan yun tatang. Ay, jaklay pagaraw. Na nga itong gayang ti pride na. Bayan nyo, kasaritak to ni Andy, tatang. Jemay. Bayam tanon niya ti kahit ni mama mapasamak. Iso ti surot. Narigat at tubtub nga rin ni mama. Diyak kahit agumura ka data. Andy, Pasensya kan Jemay, ha? Mawatan ta ko man ni mama. Oray italarn. Ipagpagapumla ko man kanya. sige. Makamuak to nga rodan amang ilawlawag ka ni tatang. Pagyamanak, Jemay. Jemay, ibagam manmat kadagiti partidom. Tasanda pa'y nga agbalkot iti karne. Tado pa'y tagsangpat na sa ngaili. Ha? At ngamin nakita ka nagbalkot itay. Partidom day jay. Di tala makaura yan. O sige, mangan kayo lang, amiga, amigos. Andy, Jemay. Sabay ko ma. Tamay rawang mundi kas Jemay style ni mama, ha? Kas Jay talaga ti pa nagsasauna. Prangka. Gamkit di. Nasingpot mat. aklunak. Talaga ang maikawa ang Andy. Ngam okay laan. Ipagpagapukan ka nga asawak. Ita tanalpasan ti kasaryo. Agnaud kayo dito'y balay, Jemay. Tanian di mo't lang timang tawid to iti da ito abalay. Taiso ti buridag nga anak ko. Uwan, mama. Ipakpakaw na ako na, jak kayat ti sadot akabalay. Kan makita mo, no kasano ti kinaurnos, kan kinadalos to'y balay. Ha? Awan trabaho ti anak ko. Iso asya, timang pakan kada kayo. Anya ngay, agano sa ka. Tasaan mo't anak katumpong ni Andy iti professional akas kan kwa. Agsapulak iti trabaho, mama. Tapno makatulungak. Anya ko matrabaho ti serkam ngay, katulong. Dito'y kalangan palay. Tauray tangdanan kang agtrabaho, tapno di mo mat ko na. Ha? Ang apay aya masapul at tangdanan kang agtalos.
Aglaba ka nagluto dito'y balay. Kaya't ko ti agsapol iti trabahok, mama. Awan mo tinailepas mo. Anya kumatrabaho ti mastrakam. Di kag sayang iti oras mo. Basta siyak ti makaamoy ti kananyo kin ni Andi ko nakmat. Suportaran kayo. Kumusta kayo ngay dito'y balay, Ipag? Nasaya at matla ka diti pan nakilangan ni mamakan ka? Uwan, Ipag. Madlaw anasingpet ka, Jemay. Iso asikala ko man ti makaamo amang paspasensya kini mama. Amok ngamin ti ugali ti inami, Ipag. Naturay. Okay lang, Ipag. Kabailak ti makitinunos ka ni mama. Lukas ta. Aginaw ka, Ipag. Uwan, Ipag. Agtalon a bulan. Wow! Mayata. Adanton ka, anak ha. Gat, ano sanyon ati agnaw dito'y balay? Tapno adakad ka doon ni mama. Mababainak nga rudan, Ipag. Awan trabaho ni Andy. Awan mo trabaho. Ni mama amin tagas-gastos diti balay. Ay na, talaga akas ta. Dagdag-dagat ni Andy nga trabaho. Napili mo diti trabaho na, Ipag. Ay na, talaga akas jay day di akabsat ko. Napili iti trabaho. Ti kayat na nga taa, kat agbalin adagos ang manager. Di na kayat ti agrugi iti baba. Ay, wan nga rod, Ipag. Kabayatan ti panagdan nami kanya Andy. Mamamwa kong nagiti ugali na. Nangato ti pride na. Ay, wan nga rod. Agpadadakin ni mama ahay pride. Andy, agbakasyon taman mo ti balay. Kailiw ko ni tatang. Sige. Damagag pa kin ni mama no palubusan na ta, ha? Ha? No palubusan na ta. Nasayaan. Gano saan? Please, santa ko mga ipilit, Jemay. Andy, saan ka kumamasaksakitan, ha? Saan ka kadi ang makadesisyon na siksika? Masapol nga ikamang mo amin kan ni mama? Jemay, ni mama ti provider ta. No saan nagapukin ko na? Saan ta namangan? No saan nagapukin ko na? Awan balay ta. No saan nagapukin Okay. ko na? Saan kumaday ta ti pagrikyaran ta, Andy? Sige, aramidam ti kay kayat mo. Saan ako na makibiyang pay? No kayat na ti agbakasyon. Di iso lang ti aghawid. Agbati ka, Andi. Sige. No, dahil ti katyo, mama. Saan mo akabisado dagiti tattao ijay lugar da? Ang mga nadamang kursunada kan ka ijay, katanya pa'y tiaramidan da kan ka. Wan, ma. Oh, adtoy, kwartam, Andi. Ingka matagatang iti kasapulam. Gumatang ka iti baro a pantalon, sapatos, kanda dumapaya kasapulam. Ha? Nagsweldo kan, mama? Wen, ingkag shopping. Igatangam tumat di asawam iti lipstick na. Tapno awan ti may bagbagan na. Nagtaerting pas ngayon mo anak ta, Jemay. Wen nga rod, Andy. Narigata na ka nang ipasngay ta nakaluklukmag. Kaingingas mo to'y apo ko, Kandi. Iso anataar. Kastoy ti rupam idi maladaga ka. Ha? Kasta ka di, mama? Wen, kastoy matlati kinataar mo idi, Andi. Ay, nembaglakit din, tay malakan ka to'y apo ko. Ay na, nag-cute nga ubing. Ay, nakaay-ayat launay. Ay naading ko, sumapol kan iti trabahom. Tani, adan anak yu kini Jemay. Kasla nalipat akong tinadal ko, mana. Diyak samot may applyan ti kurso nga inturbos ko. Ay na, i-apply mo ngamin kasanon no awan ni mama. Anya nga iti pangbiag mo iti pamilyam, ading ko. Saan ka kumaamang Amok naman ama nang umapal ka kanya. Ha? Apalan na. Tasyak lang titultulungan ni mama. Ni, saan akas ka? Panangisakit tar aramida, Andi. Sa anak nga umapal, tadamat panggadan ming agasawa.
Biddo ti pampanunutam, Andi. Ay naku, mangay ti apalakan ka. Sige, tatapay papanak. Rumuarak man. Anyam ti kabsat ko. Talaga adi na kaya't ti paisuro. Kahit, kumusta ti pa nagsarak yung itigaya mo? Anyat nagsaritaan yung Jemay? Ay na, nakabakbak nangan tayo siya gayam ko lakay. Kat adapay gayam resort kan restaurant nan. Kaya't nakatulungan. Agtrabaho ak kano iti restaurant na kas waitress. Anya? Agtrabaho ak, isong awawiram da anak ta, ha? Ay na, magagara na kung nagtrabaho. Di ka pa'y lamang namnama, Jemay. Tamagag pa'y matkin ni Mama A. No umanugot ngagtrabaho ka, wenno saan? Anya? No agtrabaho, palubusam. Basta itad na ti sweldo na kan ka. Tapno adda paggatang yu iti gatas ti apo ko. Kasano ngay, Mama? Diyak mo ti agaw awil. Di kag danag, manang danak iti mga awir iti apo ko. Siyak ti makam mo. Basta palubusam di asawam nga agtrabaho, tapno addamat may tulong na dito'y balay. Hello, Jemay. Kumusta kan? Kaano ka nga gawin? Saan na ka makaawid? Busy ak namin, Andy. Di ka lang ka din makalangan iti trabaho, bakit? Saan na kami ka di akailiw itanak ta? Makumikumak. Awan day off ko. Sayang namin ti aldaw. Imbagakmat kan kaano kayat mo. Umay kayo iti anak ta ditoy. Ta ditoy kayo naagnaan. At the boarding house ko ditoy. Impakadakin ni Mama. Ngam di na kami palubusan, Jemay. Okay nga Rod, makamo ka. Sige tani, trabaho ako manan. Bye. Mabit lang. Hello? Andi! Ah. Tulong! Ha? Ni Mama? Ang pingatan! Sika ka di ti anak ti pasyente, mister. Uwan, doktor. Kumusta ti inak? Ladingitag ngam inaramid min ti amin na kabailan mi. Ngam saan mi nanay salakan. Nakardiak arrest tinam. Ha? Saan? Saan namatay ni Mama, doktor? Pangasiyo, ispalin niyo ni Mama. Ladingitan mi, mister. Ngam awatan tayo kumandi amin. Mama! Itatawanan ni Mama. Anya ti planom, Andy. Diyak ka mo, Jemay. Diyak ka mo. Ay, may kawa kaitan. Tawanan ta advisor mo iti amin na ganwat mo. Ha? Agsubliak iti trabahok. Tamakita katawan plano magtrabaho. Iso asika ti mga awir iti anak ta. Pagawidan tan ti yaya ti anak ta. Tawan ni pasweldo ta kan kuana. Sikan ti mga awir iti anak ta. Tasyak tagtrabaho. Kwa, Jemay. Kinapudno na, agad-adalak bayat ti panagtrabahok. Kat umadanin ti panagturpus ko, Andy. Anyo? Nangato tarapaap ko para iti anak ta. Isungag purpur sige ka mang paadal iti bagik. Kat tangay awan narapaap mo para iti pagsayatan ti pamilyata. Agaw awir ka nga rod. Tapno may pamaysak ti agtrabaho ka nag-eskwela. Mano ti masapol mo, Andi? 2,000 ko manod na manang. Mabait na ang ngarod ta mga na. Pasensyakan manang ha. Awan mo't ngamin di sa baling nga asitgak no di si kalahan. Manmanumot ngamin ngagpaw iti di kwarta ni Jemay. Agad-adal di asawam. Iso ang maawatam ko ma. Abay no sumapol kay ti trabaho. Tadakkel matan ti anak yo. Mabalin mo nga ibati dito'y balay. Uray taadda ti katugangak amang bantay kadakwada kadagiti anak ko. Saanin manang. Kahit kung ipamaysat ti atensyon ko itanak mi. Sa labali, tama kagraduar ton ti asawak. Makasapul to itinatalgad a pagtrabahoan nan. Anya? Apay nga itakalaan nga agaw, Jemay. At sa bali a pag-awidam. Anya, unay matintikas ta pa nagsasaom, Andy. Nagalas di pagkit kita am kanya. Kasano? Tunggal umawag akin ka. Kanayon ka ngagdardaras. Kan manmano nga gawid ka. Makumikumak nga rod, tao madanin ti pa nagturpus ko, Andy. Jack pa dyan. Pagpampar mo ti panagadal mo. Gamam mo ko.
Adda lalakim. Ay, nabannuga ka nagbiyahe. Kaya't kuntagi na na. Awan oras ko makirinikirkan ka. Tawan kinapudno dagita nga ibagbagam. Mapana ko nandi, di mo baybayan ti anak ta, ha? Awan ti pumanaw, Jemay. Ni, abay ngay. Kasanon ti trabaho? Di pa nagadal ko. Agsardan ka ngagtrabaho ka nagata. Agtalinad ka lang dito balay. Tapno mabantayan ka. Umadanin ti pa nagturpus ko, Andi. Basta di kan agsubli iya sulad ko nak. Di nakpagpungtudan eh. Nagtalinag diti balay. Adda nga rin pakan mo kada kami iti anak ta. Adda kanan tayo? Saan ka pa ilaan nakaturpos iti panagadal mo? Ngam natangsit kan, Jemay. Nakarakaroon to ti tinatangsit mo na professional kan. Iso nga agsardan ka lang ng eskwela. Ala, di ka madanagan. Jak baybay anti anak yo, Jemay. Ken siyak ti makaam mo nga agpalawag iti kapsat ko. Ay, agyaman nakipag. Sana bali. Umadanin ti pa nagturpus ko. Basit lang nga anosan. Asino ti babae akadwam dito'y balayo, Andi? Kasanon numaamuan ti asawang tar aramidam? Awan lang arod trabaho mon, kastapay la ti aramid mo? Awan mo't lang hindi patagugin ni Jemay mana. Amok. Isuk-sukat na kun na dyan. Isu nga isukat ko mata. Tapno patas. Anyan ti kasta pa nagrasrason mo, Andi? Agpanunot ka man mat iti nasayaan. Nagsingpet di asawam. Ngam pagatapam iti madi. Basta patas kamitan mana. No kabailan nak na isukat. Kabailak may. Ha? Oh, naklaat ka nakakita kanyak, Andi. Oh. Di mo ninamnamati sa sangput ko. Agwa de. Di kagsaray ti dalan ko ta sumrag akon. Agwa. Amok, at dati babaim diti balay. Iso di na kaya tapas dragan. Apay, di mo kaya't ngagkita kami? Di kagdanag. Saan na ka mang riribok? Awan ammo ka nagbasulak kan ka ngam no apay nga aramidam ti kastikan niya kanti. Aklo nung ngaminan nga at lalalakim. Di mo ipulagit ti aramid mo kanyak. Awan pamanagnag mo iti dayta nga ipagbagam. Nagsakit ti araramidam. Iso pumanaw kami ni anak ta. Itan kunti wayawayam. Ulitag, saan kayo ariribukan iti babaim? O may kulang alaan dagiti kagawa kan ti anak ko. Natangsit kan. Tadang trabaho. Alda sigurong padam a professional anang sukatam kanyak. Sawam ti kayat masawan. Basta siyak, nadalus ti konsensyak. Tawan mading aramidat. No kasta, nawayatan Andi. Awanan ti pagbutbut nga. Tapi manawan ti asawam. Wen Grace. Kitsabay ko ma. Tadikan to mauma kanya ka. Di naktupanawan. Saan to apulos, Andi? Ngamin, libre ti pag naadak dito'y balay mo. Saan ako nga agabang iti pagyanak? Oo na. Isungag trabaho ka lang tayo, Jack Labon. Di ka pa umpanaw ijay. Tani, awan pang gadap. Wen, di ka madanagan. Ta iti din nam ti pagbaketak, Andi. Agkadwa ta agingkat ingganan. Kumustan ti trabaho manakaw? Nasaya at matatang, nagsweldo akon. Iso agimata nga kiti kasapulan nyo iti anak ko. Anusan nyo ti apo ko yung atan eh. Diyak mo't mabalin nga ikuyog iti ayan ti trabaho. Ay na, awan problema ti dayta. Kasing putya bukop. So na lakabantayan. Aywan, kumusta nga samot tanyan de? Ay, diyak amo tatang. Awanan damag ko kadakwada iti babae na. Ay, kay si Kangay, ang mga nuwada mo tinubyo manak ko. Awan tatang. Diyak mabalin ti makinobyo wano makiasawa manan. Ngamin, nagkalay sa kami kani Andi. Ha? Tukasta, ang tapay laka dinamnaman ande? No bilang agsubli maningking ka, anak ko? Kwarta man, Grace. Anya matan, si kala ka na yung ti dumawdawal iti kwarta kanya.
Imbis asya kumati ikam iti kwarta. Saan? Tabaliktad mo. Kahit si kaharot da trabaho na. Hay, makauma mo ti kastoy. Maturog mangan laang ti among aramidan. Dumanawat ka pa iti kwarta. Si kamat ti agtrabaho anday. Ay, masadutak. Di naktupay pagtrabaho na di mama. Si kang tulaki di mo ten. Makaamu ka iti biyag mo. Manang, saan ka di ngayon imay ni Grace dito balayo? Ay na, di mo sa pulan day a babae. Ta nakasarakan iti lalaki amang ikasarkan ko na. Ha? Apay, di mo pa'y nadamag aya. Kat no addan sa bali ang nobyo na. Kat damag ko atulagan dan ti kalaysada. Anya? Awanan ba inday di a babae? Manang lilaw gayam. Ay na, ading ko aya. No di ka agbalbaliw, talaga pagpapanawan da ka dagiti babae. Sika ti lalaki, iso asika kumatirumbang amang pakan iti asawam. Saan? Ta iso da timang pakan kan ka. Asino nga iti makaano sa iti danam no kasta kalatan ading ko. Agbalbaliw ka kuman. Apeng imay ka, anyat masapul mo, Andi. No ti anak ta ti gagaram, adajayan datatang. Ije ti pang sarong karam kan kwa na. Naggapo ako ni Jemay. Imayak, ta umayak agkid daw iti pamakawan. Kitsapay ko ma, ta mapakawan lang. Ikarik, agbalbaliw akon. Sulnitak ti ado nagkurangak ka na kayo itanak ta. At damastre ka katrabaho. Agtrabaho ako ni Timabi, Jemay. Napinta sa damag da ita, Andi. Nasaya at unay. Awatin na kumangarod Taurnusin ti amin kadata. Ipagpagapom lakuman iti anak ta. Lading itak. Ngam jakon maisubli ti sigod ariknakan ka. Gapoy tinakaro apan ng paspasakit mo kanyak iti kalabas. Iso sorry. Ngam di ka madanagan. Tanawaya ka latta amang sarungkar iti anak ta. Basta jakon kayat ti makisinubyan kan ka. Kat sapay ko ma, tamaawatang dayta. No kasta, agtrabaho kan, Andi. Awan mana. Awan na pintas apagtungpalak. No jak agtrabaho. Una, nasaya at mat na panunot mo dayta. Awanin mang biyagkan ka. Isong agtrabaho kan. Awan mana. Kat pagtrabahwam nga rod, ading ko. May sa pabrika mana. Mangrugi ako nindun bigat. Ay kat nasayaan ang. Ngam, manang. Pabuludan lakman ba iti kwartam. Bayadak to nagsuldoak. At ang amin papanan mi kadagiti barkada. Asino abarkadam, dagiti padam nga artak. Ni manang mo't. Papanan nyo aya. Ag-outing kami manang. Ipapas kong ti ag-happy-happy. Tagtrabaho akon inton bigat. Pare, hindi mo bardasan ti agpatalaya. Nabartag ka ba pare, namasabat tayo atak. Tutan na! Ay na, ading ko aya. Naimbag ta saan ka nairaman ka dagiti natay akakaduam. Uwan nga rin, manang. Iso na lang na. Saan ako na makabag na. Tanader-der, iti sakot. Huwag nga ron. Una yun ay ading ko. Sa lupa yan, nagharap ko iti biyag. Manang. Di ako makatrabaho. Tainutil ako. Ading ko. Agbabawi agitan. Ano kung ba't nagtrabaho ako lady? Anda ko manurnong ko. Ano pa yung makatrabaho ako? Gusto ibutin. Tilagtong pala. Marang.
I love you, Mara. Jack mauma amang ibalbalik kasi ti dayta. Ay ayatan ka unay-unay. Ay ayatan ka mat, Jude. Kat sapay la kumata di kan tumauma kanyak. Saan to, Apolos? Mara, sikat ipagtaytayikan ti lubong ko. Sikalaang ti babae anakarik na kiti kastoy. Ikarik, sikan ti mauding ayatek. Agyaman ak numatakdaram day ta akarim kanyak, June. Kat daytoy mo ti maipasigurado kan ka. Jakton agayat iti sabali. Sikan tinaglandingan ti puso kan ayat ko. Ayaten kan to'y tagnanayon. Apay, Mara. Ko, medyo maulawak. Ngam awan daytoy. Agbinulan ak namin. Gagangay iti may sa babae iti medyo maulaw no kasting agbinulan. Sigurado ka, Mara? Honey? Wen, ala, ituloy tantimangan. Ngam si kalat tantimangan da saan ako na makapangan. Buyaan kalatan, Jude. Anya? Nang restaurant kayo manen? Iha? Wen, Papa. Sorry. Ay, Mara, anak. Saan kumamit ang natangkan ti ulom? Lumabalin, liglikam ti mga ni tiruar. Taado ti maiparit amakan kan, anak ko. Sana bale, Papa. Pasigmatan natang tikinan ko. Oray, bay. Di mo laam mo no anya dagiti mailalaok ka dagiti lutlutun da tiruar. Sorry, Papa. Saan mo tamabalin ajak danggayan tinubyok amangan? Amangan no anya pa'y timakunana. Panagkonak. Nasaysaya at no ipudno mon kini Jude ti may papadi ti salonat mo. Mabutengak, Papa. Amangan no panawan na. Dita ti pangsubukan. No napudnukin ka. Wenno saan. Please, Papa. Agtalingan ko mapalimad ti sitwasyon ko itinobyok. Pangasyo. Imposible adinan tumaamuan ti may papaniti sakit mo, anak ko. Please. Saan pa nakasagana, Papa? Saan ko mapay nga ita? Please. Pangsubukam ano agtali na atin panagayat ni Jude kanya mo no saan? Mabuti nga ka na. Sigurado nga minapanawan nak ni Jude nung mamuan na ti may papaniti sakit ko. Ora sino man siguro ti agsaad iti biyan na. Anda nga tamat mayat ang mga saway ti anda kanser na. Nubi lang pagtali ko na ka. Kaya't nga sa wundat ha. Saan nga napudno ti panagayat na kanyam. Diyan ka bala na mapukaw iti biyag ko ni John, friend. Iso di tayo ibagbaga ti puno ka sa saad ko kunkwana, please. Ang pagpakasiak, Ana. Anay ko. Nagsakit man ang tiulo, Papa. Sa nabali, iha. Tanakatumar ka ni ti pain reliever. Yanos mo, nanak ko. Ana. Sino ti mawawag iti cellphone ko, Papa? Bibs, kumay tagparparang anagan, anak ko. Medyo data, Papa. Please, pakisumbat yu. Ibagayo arimarak. Anabatik ti cellphone ko. Anya, agul-ulbod ka itinubyo iti kastangar aramidem. Alan, Papa. Rumor kayo dito silid ko. Sumbatan yun ni Jude. Sige, mapitlayan nga rod, anak ko. Kumusta nga iti kasasaad ti gayam ko, Tata? Dakkelan ti bukol iti ulo na. Masapol nga agkemo ti kayem mo. Balasan ko.
Dakkel una yan ti bukol na. Kaasimot nga rod ti gayam ko tata. Uwan nga rod. Agkapsuta kiti kastoy mapaspasaran ti anak ko ita. Agkamang tayo iti Diyos, tata. Isulangan ti mabalin nga pagpatulungan tayo. Adda kasi na. Patsak nga dinabuhay-buhay ang tigayam ko. Uwan balasang ko. Ngam masapol nga isang anak ti pagik iti mabalin na mapasawak. Nasakit man. Ngam na niya ti plano ti Diyos. Masapol nga aklod. Ana. Mapukpukawan tinamnamak. Ana. Nangruna. No kita at tilangak iti sarming. Nagurutan nagiti buok ko. Epekto di atatekwa panagkimo mara. Hangka ko mga mapukawan itinamnama, friend. Ada kasi na Apo Diyos, kumpat kalatakan ko na niya. Hangka nga mapukawan itinamnama, ag-imbag kapay. Kasapulan kayo kan ni Papa. Noawan kayo amang patpatibkar kanyak. Amang ano nataya kun. No ipudnom ka ni Jude ti sitwasyon mo. Ad-ado kami kumapay ang amang andi nga kanyam. Mabitla nga. Ni Jude ti umawawag. Hello, Jude. Hello, babes? I miss you. I miss you too, babes. Ha? Bekas na ti boses mo. Ang sakit ka di manan? Kagangay lago-rigor da ito'y, babes. Makadlawa ko na. Kanain niya gurigor ka. Umayag dito pala yung itamad lahat. Saan, Jude? Awa na kiji balay. Ayan mo nga, Rod. Adaag di ti balay ti kayam ko. Ni ka di ano ti dagdaramatan? Ha? Saan? Sa bali agayam ko, Jude. Kailiw kan, Mara. Kaya't ka makita. Sapay umadani man ti mansarita, Mara. Promise. Agkita tanto. Intun man sarita, Jude. Oh, anto'y ti pinagatang mo regalom para kini John, anak. Pinabalkot ko matan. Agyaman nak, Papa. Kat, kabailam nga ron ti bagim arumwar. Anak ko, kuyugan ka ang makisinarak kini John inton pigat. Diyak kaya tagpakita ka ni Jude, Papa. Diyak kaya makita na tilangak. Anya, kasano nga rod ang maitad mo to'y regalom kan kwa na iti mansariyo? Pinanunod ko na imbag ti may papani ti daytoy, Ana. Nasakit man nga klunan. Ngam kapilitan. Kay kayat ko na si ti pagtinagan ni Jude. Ngam ti sabali ti pagtinagan na. Ha? Uy, anya ka din datangay bagbaga, Mara. Di ka nagkadkad. Sana narikat ngayatan ni Jude. Kan napintas ka. Patya kamayat na kan tumutlaan tinobyok. Diya kaya't tatangay bagbagam. Nupun-numutla na patagakat ka. Patgam ti kayat ko mapasama ka, friend. Ha? Makisinarak ka kan ni Jude. Taitad mo ti regalo kan ko, Ana. Kat alaang mo ti regalo na kanyak. Tunggal dumteng ti mansarimi. Ada regalo ti tunggal may sakada kami. Agpakpakaasya ka na. Makisinarak ka ka ni Jude. Kat ipasig mo ti bagim kan kwa na. Marigrig-nak ngamin nga umadanin ti apit ko, friend. Mara,
Ti kayat ko. Sakbay nga ipulang ko ti biyag ko. Saan unay ang masakitan ni Jud? Tadakan to ang mga dingay kankwana. Sa dinutayan ni Mara, Ana, apayasan mo ang kadwa. Ay, kuha. Awatan pa man nga umuna di atoy. Regalo na kanyang di atoy, Jud. Ayan tinubyak ko, nak. Ay, ladingit akong Mara. Ngamdyak ka bualan ti ipaparamid mo kanyak. Ana, agsaw ka. Ayan ni Mara. Makaamoy tat. Ay, kuha, Jud. Tinasayat, sumurot ka kanyak. Mapantay yung balay da. Ijay ang tipang tagamit regalom ijay gayam ko. Sumrek. Mara. Sorry ang kaduak ni Jud nga may. Mara. Diyos ko. Apay akas na tilang ama. Jud. Kuha. Anyat napasamakan ka. Apay nagkutong kamaten. Mara. Mara. Apay akas na matitilang ama. Ay, ayatan ka unay. Ay, ayatan ka man. Jud. Pakawanan na no nagilimadagkan ka. Ay, tinasayat. Panawan kayo pa, Jud. Agsarita kayo nga naimbuang. Apay ati mo mapansarong karan tinobyam ita anak ko. Ay, saan mama? Masapol asur-suruo ko na lipatan tinobyak. Tapno sa anak tuon ay masakitan. Inton ison ti mapukaw iti biyak ko. Aniya? Iso aliklik ako ni Mara. Mama, Iho, ita akasapulan na ka genobyam. Kasapulan na ti presensya. Apay apanawam. diya kaya ti masakitan. Mama, iso asina ako ni Mara. Bagim lang ti pampanunutam iti kasta nararamidam, iho. Ha? Di mo ka di mapanunot. Nga abangan no at dangag kapsot tinobyam no masakitan. Gapo iti panangisinam kan kuana. Mama, Ing kabantayan tinobyam. Asikaswam takasapulan na kaita agundaway. saanin mama? Diya kaya tin tagpakita kan kwa na. Aniya? Kung nagtumat ka na kayo, Papa. Naupayan ni Jud kanyak. Tasaan na nagsubsubli ni Tibalay. Amangan no. Makumikom laeng, anak ko. Amo, Papa. Naupayan tinobyok kanyak. Di na kun kayat. Di na kun ayayatan. Dinalikodan na kun. Anak, di kag panunod iti negatibo. Makapadakas ken katikasta. Tsak malaptan ti pakingagladingit, Papa. Dahil di magmagak ka na kayo. Ano mamon ni Jud ti kasasaad ko. Sigurado ating nagtun kayat. Anyangay kat napasama kan ti pagbutbut ngak. Di na kun kayat tinobyok, Papa. Ay, sorry, tata. Basol ko no apay nga agladlading etigayam ko. Siyak ti makagapo no apay nga naamuan ni Jud ti puno nga kasasaad tigayam ko. Oh,
Awan ti mapabasol iti daytoy a napasamak balasang ko. Nasayat kiti. Ta nasapsapa na amuan na ti agpaiso. Ket napanagnagan tayo met ti kinapudno. Anarukop gayam ti panagayat na itialak ko. No bilang pudno, anaupayan ni John, balasang ko. Rabin, ngamjak na tamaalat ito turoga. Manon Arabia kastuyak. Kanayon agamapuyat, jak makaturog. Nga urian yat aramidag. Nilatan mara tilinaon ti panunot ko. Uray kasano ti panangiwaksik kang kuana. Jak metdat tamaiwaksi a panunutin. Apay akastoy. Jak maawatan ti bagik. Kaslag kupit ti parugong ko. Amang pampanunot kinimara. Makonsensyak bet anang panaw kan kuana. Masyarak bet latakan kuana. Lumalagip ko ti kinasayat na kanya kiti kalabas. Kaya't kun alipatan tinubyak. Ngam apay asumagsiksik latay ti panunot ko. Apay akastoy. Kasla mga sangitan. Ajak maawatan. Apay ngagsangitan. Ajak matamot ti rason apag sangitan. Apay. Pagrubuatan. Tamapanak iti ayan ni Mara. Naimbang nga oras yun. Tata, kumusta ni Mara? Sumreka, John. Maturog latan ter aramitin ter anak ko. Manipot pimanaw ka. Awanan ka ganay-gayan na. Di pa yan mangan. Anya? Di pa yagsaon no kasaritak. Agtangtangad latan ti anak ko. Anya? Ala, mapan kay ti silid na. Iho, bareng magasaritan pa'y ti anak ko. Diyos ko, nakakaasi tila nga tinubyak ang nagaturong. Nagkutupaw na yan. Mara, babes, ang daag. O may kabantayan. Agring ka kuma. Kailiw ka unahin. Pagkawanan na. No ginandan ko, timang panaw ka. Sorry. Di nagpagtanahin di konsensya. Gapoy ti na ita planot. Ay ayatin ka unay. Katjag gayam kabailan. Ti mayadayukin ka. Magring ka kuman. Pang-asin. Babes. Babes. Atak. Siya na ito eh. Tinobyo mo. I love you, babes. I love you too, babes. Agyaman na ka. Nakariing ka na. Ang yaman na. Tanagsubli ko.
Sorry. No itaak lang ang pakita. Pagkawanan na kuma. Ikarig, di kan panawan. Ambok akasapunan na itagod taway. Isuadi ka panawan, babes. Agyang anak. Jude. Agpaimbag ka. Wen? Laglagi pa ato na kita arapap tayo tibiyag. Nakapsot ako, Jude. Iti mabiit. Ipulang kong tibiyag ko iti namarswa. Katsak kaya't ngagladingit ka iti usay ko. Babes. No sumapul kanto iti kasukat ko. Ni Ana, ti kayat ko pagdatuna. Nasimpot ni Ana. Amok nga si kaswan na kanto iti husto. Di kanto agparikot. Iti kayam ko. No iso ti makatuluyam. Sika ti ayatek. Mataya ko ni ti mabiit. Iso nga ibawing mon iti sabali. Iriknam kanyak. Kat ni Ana ti kayat ko apang ibawingam. Kayat ko makita na ragsak ka. Sakpay nga ipulang ko ti biyag ko. Kayat ko makita ti kinaswit yu kini Ana. Tapno naragsaka ka pumanaw. Babes. Please, di na ko nawakan iti babes. Nakasalita ko ni Ana. Katpat siya ka di nakpaayon day chay. Sige, ag-holding hands kayo. Takayat ko ang makita ti kinaragsak yu. Nangrunakan ka, Jude. Ana, please. Aramidon tati kayat na. Para itigayam mo. Sige, Jude. Dato ti imak. Amuyo. Agbagay kayo. Ana, friend. Pangasima. Di mo baybayan ni Jude. Amom, no kasano ti panagayat ko kan ko, Ana. Kasta kumamot ti ipay mong ayat kan ko, Ana. Ana. One friend, di ka madanagan. Aramidak kami nga kidaw mo. Jude, mapatkam ka di tikid daw ko ani Ana ti ayatam. Ana, babes. Mapatkan tikit to mo. Agyam anak. Kaya't ko ti maturog. Nabanugak. Kaya't ko ti aginana. Sige. Aginanakan. Adda kami lang dito sibay mo. Saan da ka pa naman? Mara. Naiturog ko matkayam. Kapayatan ti panagdumog ko dito'y kama ni Mara. Ni, awan niya na. Nagawit niya tan. Naimas pala titurog ni Mara. Nagunagtag iti mata na. Kudilangan din ang palkot iti tulang na. Babes, agriin kan. Tagtumar kay ti agas mo. Aguray ka. Saan sabat tinigang agis ni Mara? Babes! Babes! Diyos ko!
iti iman. Mara, apayan inipasan nag. Ayatin ka. Palunan ti ayat ko, Mara. Jude, si kanto tayo maisang aba inton kasarmi itinubiyok. Ha? No kasta? Adan nobyong, ana? Wan, nabayagan nga nubiyok ni Kevin. Lading itak no, Jack matungpal ti karyak itigayam ko. Ay, Jack ngamin kayat nga paayan ti kid daw tigayam ko iso nga kampay idila ang dadya nga inaramit ko. Oray siya ka na. Agpadata. Jack mat basta may bawing iti sa balit ti panagayat ko iti daydigayam mo. Iso nga itapay lang. Kadlawan ka ni tumadani na panagkasaryo iti nobyong. Agyamanak, Jude. Kat sapay ako mata, makailiw-liwag kan. Gapo iti napagtang tigayam ko. Kat patsak nga na pintas nga plano ni Apo Diyos para kanyam. Iso nga impalubos na nga mapasamak ti kasjay. Agpatipkar ka kuma. Agyamanak. Ana. Biyag. Di tao. Kumusta ti biyag, Manong Waldo? Italaang manan ang nagawid kayo dito'y lugar tayo, Mayalat tamag, ading ko. Nagaburmagayam ni Kiara nga anak mo. Uwan, Manong. 2 taon na ni abroad. Diyak kumapalubusan. Nga mawanan ti maaramida. Takurang ngamin ti masusweldo na kas katulong dito'y lugar tayo. Nang runa kat agad-adal ti 2 akabsat na. Saan da kayo kumapinanawan ti amada? Adda kuma ti katulungam ita. Ay, diakon namnamaan nga agsuglipay ti asawak, Manong. Nabayagan apan awan, sipod pinanawan na kami kadagiti umping. Bareng ni Kiara ti mangyaon kada kayo itirigat. Maasyanak nga rod kan kwa na, Manong. Isupayon ti aggastos para iti panagadal dagiti kakabsat na. Uray saan namat nga obligasyon. May salaang ti kayat asawon da ita, ading ko. Napatag kayo a pamilya na kingkwana. Adda ka din pawit ni Manang Kiarang allowance mi, nanang? Uri siyak nanang, kasapulak mo ti kwarta. Kaanoin nalayo mo ti si bubukal nga alawan siyo itinaudi a panagpawit na anak ko. Anyangay ka nagadumot a paggastusan mi. Iteksyo nga minan, nanang. Ibagayo tagpawit adagos. Saan mo't akas ka rin nga agpawit ni Manang yo? No awan pa'y ti sweldo na. Dakkel ti sweldo na ija abroad, saan ka di nanang? No adaman mabati. Para mo't tan itibaki na Sursurwan nyo nga minti agtipid. Tapno saan tayo nga agkaratawat kini Manang yo? Narigat ti trabaho na ija abroad, anak ko. No kaya't siya makaadal kami, nanang. Itidyo ti kwarta kasapulan, may. Sa nakastaan agado ti bagpagayo tunggal agdawat kami. Ala, to'y tangdan ko laangan anaglaba ti gastusan nyo. Ni, agdamot kayam kwarta yung kat. Ala, ito dyo adagos na nanang. Ada nakakita kan Maylin nga anak mo, Marisyuneng. Ada ka no kahulhulding hands na. Anya, Kasta matinangag ko pagsasaritaan dagiti ka aruba mi. awan mo't nadakdakamat na kanya kanopyo na mare. Kat amang ano inlimod na kan ka amumatan dagiti ubing ita. Tidamag ko pa'y kat mapan iti boarding house jay lalaki. Anya, ay nas ka na makasaritak ni Maylin nga anak ko. Alamaray, sayang mati kwarta nga ipaw-paw it ni Manang da. No di da igadal. Day tang arut kat mare.
Ay na, pasensya ka na ano na idanon ko kan kaday ta. Kaya't ko lang amin amaamuamot Awan intensyon ko amang padakas iti anak mo. Panangisakit araramidet. Okay lang, Marililya. Dakkel at tulong day ta para kanya. Diyak ida mabantayan na kanayon. Taamumot mare. Makumikumak ang makipurpur diya. Asino ti lalaki holding hands mo? Nobyom ka de. Ni, pasino mo tinakadamagan nyo iti dayta nanang? Saan ka di atibilin mi kan manang yo? Katliklikan nyo pa iti kakastabanag. Saan adakas ti makirelasyon? Ngamlepasan nyo kumapay at ipanagadal yo, anak ko. Aday takay manan. Ikanyo mo't iti importansya ti rigat ti kabsat yo, ijebalasiw tao. Tapnawanan ti ado asaw, agikata kun agiskwela nanang. Anya, Masikuga kun, isung agikata kun. anya, ay dinak man rabagan iti kasta anak ko. Pudno matipagpagak, agikata kun, tagdan na kami ni tinubyo. Agpanunot ka man anaimbag anak ko. Saan analaka ti kasta pampanunutam? Nakapagdesisyon na kun, iso abaybay andak kuman nanang. Nakapagsarita kayo ka din iti anak mo, Maray. Juan Mare, Kat, anya nga iti kunana. masikukan ni Maylin Mare. Agikatan iti panagadal na. Tagdan na kanon iti nobyo na. Aniya, Basol po, Mare. Saan ko nabantayan ti anak ko? may namare. Di mo pa basulan ti bagim. Amok no kasano ti panang bagbagam iti anak mo. Talaga la siguro asaan tayo ang makontrol amin nagaraw dagiti anak tayo, Mare. Tsaka muna niya ti rumbang aramidag, Mare. Ang sakit pa yan ti ulok ngagpampanuno. Basol po, Mare. Ay na, Mare, pangaasim. Patib kerem ti pakinakin mo. Di mo pa basulan ti bagim. Saan mo mo nagayatan ti kasta na pasamak? Anya nga'y ka nagilimad-mat nga rugkan ka. Rumwar kami itinobyok nanang. Imay milangin nala ti gamit ko. Sigurado ka kaditi dayta desisyon mo, anak ko. Nanang. Da kayon ti makaamu amang ipalawag ka ni Manang Kiara. Malading itan lakit ni Daychay numaamuan na ti kastang inaramid mo, anak ko. Amumuat at ikayat na, kat makagradwar kayo. Tapno saan kay nga agpapada nga awan tin alpas na. Saan siguro akas tatigasat ko, ha? Sige, mapanakon. Itay pa nga gururay tinobyo ki Jerwar. Maylin, anak ko. Tulungan na ko, Manong Waldo. Anyat napasama kaya. Pimanawan ni Maylin, Manong. Diya ka muna anya tirumbang nga aramid. Anya, apay mo ta pinalubusan mapumana. Ipilit na ti kayat na, Manong. Diya ko nalapdaan. Ang bumbat ti ugali ti anak ko. No anya ti kayat na, iso ti matungpal. 22 na pa'y lang yung kastanti naramig na. Sayang, Manong. Mano atawan laangan kat makalpasan iti kolehiyo. Pag nadanda ka nung nga itinubyo na, Agabang dakano. andyan ti kasta mapaspasamak. Marigirigat tayo lang aruday, kasta pa tinapasama. Diya ka mono kasano nga ibag akinikiara ti amin, Manong. Sigurado amadismaya day chay. Takas la nabali wala dagiti sakripisyo na. Ibagamlatan ti pudno ken kuana ading kaw. Rumbang amaamuan na ti kasta na pasama. Di ka agilimag ken kuana. Anyat oras, San Peter. Awan ka diti planong asumra kaya pagadalan nyo ita. Magikataon nanang. Anya, taapay mo't. Pagsaka kiti 5 subject. Masaduta ko nga gatal. Diyak mo't lang makapasa. Ay unay mo't
Apay ngamin adi mo tinarimaan tinagadal. Yaleng-aleng mun sama ngamin tag-eskwela. Di kan sama ngamin agri-ripaso anak ko. Masadot akid nga agripripaso. Nasakit ti ulo. Amo yumot anang ato ti arapaap ni manang yu kiara para kada kayo. Iso ang nagdesisyon ang nag-abroad, tapno matulungan na kamang paadal kada kayo. Nagrigat nga rod nanang. Kan kasjay lang arudan ti inaramid ni manang Maylin. Agikat ka ba? Di kay masayangan iti sakripisyo ni manang yu para kada kayo. Saan mo't nga kurkurang? Tunggal ag sweldo kat pauitan na kayo iti alawansyo. Isumat agdisnudo amang mangtad iti kwarta. Gaputa ay ayaten da kayo ni manang yu. Ti kayat nakat makaadal kayo. Tapno saan kay amarigatan nga agsapol iti natalgad at trabaho yun to. Basta gikatakon, nanang. Hello, Kiara anak ko. Kumusta kan dita abroad? Nasaya at mat nanang. Ipawid kon ti kwarta apang matrikula dagiti kakabsat ko, nanang. Ay, kuha anak ko. Ay na, una yan aya. Apay nanang, adda ka di parikot. Saanan nga agad-adal dagiti kakabsat mo anak ko. Anya, apay ka no, nanang. Kurang ka di ti maipaw-pawid ko a kwarta kadakwada. Saan anak ko? Saan aday ti parikot? Anya ngay nga rod, nanang. Apay ngay, kat manula atawanan ti urayan, makalpasdan iti kolehiyo. Diya ko nagilimod kan ka anak ko. Masikoog ni Maylin. Nakilive-in itinubyo na. Nimot Peter. Nagikat iti panagadal na. Taado ti bagsak na. Nagikat daan ngagpadpada. Anya, Pasensya ka na anak ko. Diyak kaya't ngagparikot ka. Iso nga inuray ko ti awag mo. mabalin ka di ama kasaritak ida, nanang. Di da kaya't anak ko. Siya kan o ti makaamong agpalawagan ka. Nalabit, mabuteng kan mabainta. Una yan, kunaklan no mapaglepas ko dagiti kakabsat ko. Ngam saan ba't gayam? Sayang dagiti arapaap ko para kadakwada, nanang. Wan nga rodan ako. Sinayang dati napintas nga oportunidad da nga agiskwela. Dakkel mo gayam ti patpatakder ni Kiara abalay na ading ka. Danda ni malpasan. Wan manong. Dua tawon mo't tinapalabas sipod nagikat dagiti kakapsat na. Iso atilaangan balay na ngay patpatakder na ti papapanan ti kwartana. Kung gayam, kumusta batan ka Maylin kan Peter? Dak batan ida makikita. Imawag ni Maylin idi na minsan, manong. Masakit ka no ti anak na. Iso anak daw iti kwarta. At nakanumot ti sadsadot ti nakiasawaan na. Anya? Ni Peter, at damutan ijay sentro. Ijay amakipurpur diya. Ay, kaasida mo nga rod ah. Di danto mga min tinarimaan tinagiskwela. Wan nga rod manong. Ayam sa bagay, uray saan daan nakalpas. Nulakit dita na diskarte kan nagagandang agtrabaho. At ang tulat na siguro ma, ti swerte adumtang katakwada, kabagas. Hello, manang? Nabasak ti chat mo kanya. An-anom ti kwarta, Maylin. Hawanan pagbayad mi iti habang mi, manang. Nilakay mo ngay. Wow, pa-extra-extra lang iti trabaho na. Awan pa yung panggatas kan pangdaya por ti anak mi. Dayta ngamin, tainon unam tinagpasikom. Manang, alan kimutungak pa yan. Kurang ti may papaunag mi nga gina. Ala, orayan ti ipawid ko. Ay, agyaman ak manang. Pasensya kan si katin message ko. Awan nga may nanamok nga asit kan.
Si Kalaang. Oh, Peter, aping ay may kaditi boarding house mi. Ang mga no, da kwartam amabalin amabulog manang. Ay pasensya ka nga magpada tala ang awan kwartana. Di mawatak tupay kini Manang Kiara. No kasta? Nang tid ni manang Kiara king ka? Wen, nawadwad mo't basit ati insent na kanyak. Idawatan nak mga ro. Si Kala, mamin anumot lati mga message kan kuha na ngay. Sige nga ro. Ay, naungot ngamin ni Busmay. Jak maanusan. Iso nagikatak iti trabaho ko na. Mala, rumor kan diti boarding house mi. Amangan na makita na kati asawak. Amangan matapon na nga inikan ka iti kwarta. Ungtan nak tumanon. Pasensya ka no saan ko ang na-replyan adagos ti message mo, Peter ading ko. Madama nga ti trabaho kitay. Okay lang, manang. Kumusta ka matan? Manang, kasapulak ti kwarta. An-anuam ti kwarta? Di mo kunaan ang mga sawa ka matan. Saan manang? Nagikatak namin iti trabaho. Kit kasapulak ti kwarta. Tapno maka-applyak iti sa balay. Mano, ti ka sa pulam? No manuti ka ba alam nga ipawit? Isulatan manang. Sige. I-text ko to no kaano nga ipawit ko. Ano samti aguray, taawan pa'y sweldo, ading ko. Dandanin malpas ti balay ni Kiara nga anak mo, Maris yun ay. Wan, mare. Numalpas dayjay, di ijay kan nga agnaad. Depende mare. Saan anapudot ijay, mare? At dapay balkonina. Noan niya ti ibagan ni Kiara, iso ti matungpal, mare. Ngamin, nagregrigatan na mutpi man da di apalay. Bunga ti bambanog na ijay abroad. Naimbagkan ka, mare. Nadiskarte ti anak mo. Saan mat nga amin, mare? Kadasad-sadot jay tuwa nga anak ko. Aywan, kumusta mo tan ngay damaylin kan Peter? Di dan sa mo nagawawi din. Di da kayat ti agawid, mare. Ag-message na lang kanyak no kasapulan dati kwarta. Ngam limlim itarak ititad ko tapno saan da nga agruam. Ay, sinayang dati gundaway da idean niya. Nagaasat da kumakit dita da ni Manang da amang paadal kadakwada. Ngam sa bali mo tinong unada. Pudno tay bagbagada. Ada tayo malaan ti mga aramid itigas at tayo mare. Wan, mare. Pudno launay dayta. Kasla si Mardang magdag iti trabaho daw. Amang ipatpatak dir iti balay ni Kiara. Wan, manong, takurang ti kwarta. Awan pa'y matpawit ni Kiara. Jay pang allowance ko laang pa iti ipaw-pawit na. Ha? Apay nga? Di namat ibaga no apay, manong. Apay nga ta? Unyaw, ang mga nordamutin sa bali apaw-pawitan na. Ha? Ay, day tatidyak amo. Kasaritak to no umawag. Saan na pa'y ngamin anareplyan ti message ko kunkwana? Basit sa amoy lati ilipas dan. Dandanin malpas ti balay na. Wan nga rod, manong, numalpas kat agawid mo't kuman. Nabayagan nga agpaiso iya broda. Wan, manong, kailiw ko una yun ti anak ko. Apay awang pa'y nobyo na. Awan mo ti bagbaga na, manong. Sapay kumaata, makasapul mo tin iti pakiasawaan na. Tapos saan nga agbakbakat abalasam. No kasta, nangipawit ka iti kwarta kadag iti kakabsat mo, anak ko. Wala nang, saan na ang anam na minsan? Kasapulan da ka nung amin. Mawag damot la kanyak. Nagdawat da iti kwarta. Anya, pinanguitak lang arot idan nanang. Di mo itad amin adawatan da. Tapno saan da nga agruam, anak ko. Amok apanagayat mo da ita kadag iti kakabsat mo. Ngamamangan no mairwam da. Saan damot ngamin at inungpal ti karidaken ka. Nga agturpos da iti panagadal da. Nanang, Saan dan nga ubing. Kabailan dan tagtrabaho.
Saan mo nga obligasyon ti mangbiag kadakwada? Saan ko idadadadaulan kan ka? Ngam kayat ko la amasursuro damat iti tumakder iti bukod da asaka. Kentap no maamiris da dagiti biddot a desisyon da, anak ko. Imayak tada na patag nga ibagak kada kayo, nanang. Anya day tanak ko. Anya timpul-pulong yung kanimanang Kiara aya. Apay akas dyan mo tanti pagbaga na kanyak. Dinak pa yun ikan iti kwarta. Ala, Jack Ilibak. Siya tinangibagakan manang yo. Alimitaran nati itid na kwarta kada kayo kan Peter. Ngamin, dadakkel kayon. At dapayan asawam. Narigat mo't no ipanamnamayo amin kinimanang yo ti kasapulan yo. Kat kasano nga ruditan ngay. Awanan may bayad may tiabang kan may gatang iti makan. Laglagi po nyo asaan a responsibilidad ti kabsat yo, ti mang palamot kada kayo. Di kay laagbain apadagsen kan kuana. Kitain nyo ti balay na, saanan amalmalpas, gapo iti kadadawat yo kan kuana. Ti kayat yo, da kayo lang tagnumar iti pagrigrigatan ni manang. Ay na anak ko, saan ko apaginteresan ti kwarta ti kabsat yo. Uray piso, sa anak adimawat kan kuana. Amuyo da ita. Ikarkarigatak ti makipurdiya para iti bagik. Tapno makaurnong met ni manang niyo para iti bagina. Tapno saan tayo nga agpapada iti kasasaan. Iso apang nga asim. Tadinak pagpanunutan iti dakas, anak ko. Surwan nyo kumatag sa lukag para iti masakbayan nyo. Di kay mang namnama iti kapsat yo. Maasi kayo kumakenkwana, anak ko. Nakitam ka ti insen ko a picture ti balay mo, anak ko. Uy, nanang, ayaman nak ititulong yo kanya. Nagpasmot lang ti balay ko. Kanong arod nga agawid ka, anak ko. Inton umay abulan, nanang. O sige, rugyak nga rod ti agdalos iti balay mo. Tapno na dalos no agawid ka, anak ko. Da kayo ti makaamu, nanang. Nung kitain nyo, tadi kay unay agban no. Ta saan mat aras dayta. Wan, anak ko. Anya tararamidan nyo dito, mana? Nagsina kami iti nobyo kading ko. Anya? Mabalin ka di aditi boarding house mo pa lang ti pagnagdan mi iti anak ko. Saan mabalin Sa anak ba't lang nakabayad iti abang ko? Urayak lang ang papanawon dak tilang dilidi may. Sa dino nga rudan ti papanan tayo, Peter. Magawid ka nun ni Manang Kiara inton Sabado. Adda ni nanang ijay. Sigurado asugsugan naman na ni manang nukwa. Ni Manang Kiara mo't ti masurok. Kasarita tanto ti kapsat ta. Numakaungat ngay ni nanang. Anya ko matipagungtan na ngay. Manulaang matigastos na kadata iti. Awan rumbang nga pagdanaga, manang. Ayan ka din ni manang Kiara, nanang. Sa ludsudot kumakan-kuanan no mabaling agnad kami iti balay na. Ha? Tinobyong ngay. Nagsina kami. Uray ni Peter, agsublin dito lugar tayo. Kasarita mi ni manang Kiara. Ha? Pangahasiyo di man sugsugan ti kabsat mi, nanang. Maasi kayo kada kami. Saan kumitkat asugsugan ni manang niyo, anak ko? Kan may sa, basol yun no, apay akas to tinagbanagan ti biyag mi kan ni Peter. Jack magustuhan ti kasta pa nagsasaom kinina ng Maylin. Ha? Manang. Nagalasmat ti kasta pa nagsasaomon iti inatayo. Awan respetong Maylin. Nasaya at tadakan, Peter. Agsasarita tayo man, anaimbag. Pasensya ka ni tikas diya pa nagsasaok kitay, manang. Kasanumat ngamin. Sugsugsugan na ka ni nanang. Anya timpulong ni Nanang kan kamanang. Ang mga no ninay-nayunan naman ang tistoryana. Da kayo adwa ti ayan ti parikot. Apay nga ipasayo ka, nanang. At daw galing ni Nanang adimo ammo, idi nagabrod ka manang. Pangaasiyo tadiyo padaksan ni nanang. Anya aklase ti panagpampanunot ti adda kada kayo. Tapno ibagak kada kayo.
Uray 5 aduling, saan adimaw dawat ni nanang kanya. Kat no anyaman ti kasasaad yu ita, saan nyo nga ipabason iti sabali. Sakbay ang nagabrudak, nagtutulagan tayo nga agturpos kayo iti kolehiyo. Ngam anya tinaramid yu, ita ta kinuntra ni nanang ti panagdawat yu iti kwarta kanya. Gurain yun, managing bubukod kayo. Mismo nga inatayo, ng pagpanunutan nyo iti saan anasayaan. Manang, Among kadino kasano ti panagsangit ni nanang tunggal umawag kanya. Idi nagpasikog ka, ha, maying? Ti kayat ni nanang, kat suruan nyo ti tumakder iti bukod yo asaka. Saan nyo anamnamaan ti mait itad akwarta kada kayo? Ita, saan ko nga obligasyon ti mang sustento kada kayo? No aramida kita, kasano ang makasuro kayo? Kan kasano mat ti masakbaya? Awanan na. Agpapada tayon amarigatan no kasta ti mindset yo. Iso nga agnakam kayo kuman. Saan la ati bagbagiyo ti pampanunutan nyo? Agnaed kayo dito'y daan abalay. Tada kami kin ni nanang ti agnaed iti balay ko. Manang, di mi ka di mabalin ti makipagnaid ka na kayo? Saan? Tapno makasuro kayo at tumakder iti bukod yo asaka. Basta ni nanang laang ti kadwak di tabalay ko. Jakon ka ba lang ti kastoy, Peter? Nadagsan unay ti trabaho dito garden. Kung saan nakatulungan, awanti ka nun tayo iti anak mo manang. Isong aganos ta ha? Ay, no tinungpal ta siguro ti karita ka ni Manang asay sayaaten ta ti panagadal ta. No saan ta kumasinayang ti sakripisyo ta kan nanang. Mayat siguro matibiyag ta ita. Ada kumamatdak kalabalay ta akas ka ni Manang. Nanyangay nga rod. Kitkastoy mo tabiyak ti pinili ta manang. Takderan ta ah. Tapno awanti makuna ti tattao kada ta. Nang runa dananang kan manang kyara. Ay, amyala. Ituloy ta nga rin tararamidan ta ading. Biyag ti tao. Lakay, bumangon ka ditan. Aldawan, nakaluto akon iti pagarmusanan. Nasakit ka bagak, bakit? Marigatan na ka bumangon. Anya? Ni, apa yan nga? Ay, tsaka mo, nangrugasin makiti di parbangon. Pati sikit ko kung nagsakit. Anya? Banog ko lang siguro na ito eh. Nagtanga na nagtrabaho. Ala, umay katatulungan ka, bumangon. Day, Papa lang, Alma. Inak ijay talon nanang. Ay, di asawam ngay. At da ijay balay nasakit ti sikat na. Anya, karkalpas na laan naggurigaw. Nasakit matisikat nan. Uwan nga ron, makapasuron, makauma. Ay, di kagsaw iti kasta, anak ko. Kasano ajak masuron, ket tunggal ag sakit, siyak ti mapasubo ang mga ramid kadagiti trabaho na ijay talon. Makauma mati kastoy. Ay, aganos ka, anak ko. Anusam, tasawam ka nga ron. Ay, makauman, managsakit mat dayjay nga asawa. Awan labasit ag sakit, sa inton kwan, saanen ang makatrabaho, ket siyak maten ti mapasubo ag trabaho. Ay, talaga kasta, anusam, tanay, managsakit mo't nga ron di asawam. Nagkutong mo nga men. Agbabawi ak anak ki asawa iti managsakit nga asawa. No amok lakas jay, jak ko manaki asawa kan kwanay di. Anya? Naglakakaptan ti sakit da at tao. Ay, ala, anusamun tagimbag kumot la siguro. Para makita no pagpatinggaan ti anos ko. O sige, mapanakon ijay talon. Tani, aldawon. Agluto ak tumanin no madamdama. Ay, siyak aminen, trabaho aminen. Ha, surun kon. Di kan mapan na gitalon, bakit? Siyak ti mapan.
Agbati kan dito'y balay. Apay, naimbag kan aya. Saanin ang nasakit ti abaga kan sikat mo? Saanin? Iso ang makatrabaho ak manan. Nalangarod taglabaak. Naurnong manen ti malabaan. Apay ngay, aguyag ka magtanlino. Uwan nga rin. Narbis na nakitikal man. Di talon ko. Aguya kang matan. Sigurado, aggurigur kan tumanen. Basta naguyag kan, gurigur ti sumaruno dita. Aging bagat mutlaang. Naglaka ka makapkaptan iti panatang. Sapay no sumro ti angkit mo. Di ka manen makatrabaho. Pasensya ka na. Ngam aging bagat mutlaang. Mukhang agbabawi ka anak yung asawa kanyak bakit. Ngamin managsakita. Awan imbag baka kakasta. Ngam marikrik na. Ha? Di mo lakayat nga ipadlaw kanya. Ngam amok-amaw bumakan kanyak ng asawa. Ulit at kita iti pasensya. Diyak matpagayatan ti kastoy kasasaad ko. Malala, maturog ka nga rudan, tapos makainanakan. Sika ngay. Abay, di ka pa'y maturog. Diyak pa'y makaturog. Ag-cellphone pa'y. Pangalaak ititurog ko. Sige nga Rod, umuna ako na maturog bakit. Good night bakit. Sige, tainak pa'y agpariir ijerwan. Maturog kan. Hello? Hello, Alma. Kaya ngay, kumusta? Di daw namagakan ka. Ada ka di matlanam na makuwan no awan. Kwa? Amumat nga ada asawa, Leonardo. Agpadatang ada asawa na. Ada mo't asawa. Isunalag na nagsina kami. Saan kami pa nagsina iti asawa? Sinangan mo na. Kanya pala karamitan. Tas sumunod kang kanya. Awan mo tanak yun. Apay nga ipantay mo ti bagi, iti inutil nga asawa. Ha? Panunutom ti masakbayam, Alma. Siya ti makaipa ay tinapinta sa masakbayan. Ano ti managsakit nga asawang tinamnamahan? Awan lat amukon. Leonardo. Talo siya, uray lakaya kon. Nasarantak lata, napiksaak. Awan sakit ko. Kasi kalangit iti na ti managsakit nga asawang. Iswa please, umanugod ka iti pagpagak. Panawamon, tadatang na. Ay, panunutag pa'y anaimbag dayta, Leonardo. Apay panawam ti asawam. Amom lang aruda na managsaksakit. Panawam ki idain. Nauma ako nanang. Hakay, papanam nga rudan. Kwan, basta umadayo Inak sumapol iti pagtrabaho iti sabali a lugar, nanang. Anya, Sana bali tawan mat anak mi ije manugang niyo. ay uray pay. Nagkasar kayo. Pagrebengam ti mga sikasuken ko na. Tasawam kek nga road. Ay, nauma ako nanang. No kanayon nga agsakit, anya nga itagbalin a masakbayan mi. Siyak ti agbalin a kaasi, ta siyak ti mapasubong agtrabaho ije tanon. Iso nga umadayo aklangan, tagsapulak iti trabaho. Diyak kabailan tagtalon. Ay saan ka apumanaw? Basta pumanawak nuko na, pumanawak. Da kayon ti makamu iti asawa. Sina akong dadya tao. Kanda kayon ton ti mangibagakan kwa na iti ipapanaw ko. Tadyak kaya ti agpakadakan kwa na. Agapan na ka, tapinat kang tigid daw ko, Alma. Gaputay ayatan ka, Leonardo. Aklo na ko ti ayat ni idat-daton mo. Oy, agyaman na ka, Alma. Oy, no, pinaragsak na kitigas na ngayon pagam. Akin balay iti dayto Balay mo? Saan? Ababangak na ito yung apartment. Kasta ka di. Nangina siguro ti abang dito tanalawa. Wala. Naging na talaga. Ang mukha pala kagastusan ti abang ko dito Anya gayam ti panggadam, Leonardo? Ada negosyo? Ada. Agtutuma ang negosyo. Kasta ka di.
Kahit kasitin karikan ka. Agbalin ka prinsesa iti sidong ko. Saan kantong agrigat iti denak. Nasa isaya at mutlaan no ibagak da ito ikan ka. Tapno saan ka namang damnama ija anak ko, Barok. Awan mabalin ko no talaga di na kon kayat kasawak nga nang. Diyak mabalin nga ipilit ibagi. Nga oray na sakit tinaramid na. Apaya di man lang nagpakada kanya. Ay, pasensyakan, Barok. Siya kung tiakid daw iti dispensa. Gapo iti aramid ti anak ko. Nana, Manong, agrobot kan. Tay pa-check up ka. Day, adamot gayam to'y kapsat mo, Barok. When, tanadamag ko tinaramid ti anak yo, Nana? Awanan ba inday dyan nga anak yo? ading, hindi mo iraman ni nanang itiguram iti asawa. Di na nagayatan tinaramid ka anak na. Pasensya kayo, Nana. Nga maditinakam ko. Gapo iti inaramid ti anak yo. Amo na masakit ti kabsat ko. Nga pinanawan nan. Ay, huwag nga rod. Binagbaga akpay. Hanggang talaga nga awan dinggan na apang magbaga. Alamanong, intag pa check up. Tani, nakakaasi ka ni tikasta alangam. Ano sam nga ron ako yugan ti kabsat mo, balasang ko. Kapilitan Nana. Tawan ba inmat ngamin dya anak yo? Anawan ka pa dito itagusta, sweetheart. Tainak man na nagtrabaho. Okay, sweetheart. Agan-anad ka. Wen, agyaman na ka. Sige. Mainak nga ruda daw. Ay na. Nakasingsingpat ni Leonardo kanya. Nagkanas gayam ti kastoyam yan. Nanam ay tibiyag ko iti sidong ni Leonardo. Awan na pulos ti problema dito eh. Tabastante iti taraon. Ken kumpleto ti kagawaan dito eh. Agluto lang ti aramidak dito eh. Taaday ayaban ni Leonardo nga aglabaken agdalos dito dagusmi. Ay no? Nagmayat gayam tagbalin nga asawa ti bakna. Ha? Ni, adda ko siya nagsardang iti batong. Asino nga tarita? Sika, ti kadendan na ni Leonardo. Ha? When, madam? Awanan ka iti bain! Ni, aping ang tumpa ka. Anyat basol ko kan ka. Aga-agaw kay ti asawa. Ha? Ayan ti asawak. Kaya't ko ang makasarita. Eh, kapampanaw na laang. Nukas tangaron. Pastrakanak, taurayak asumangpat ti asawak. Agasam, nagado ti abastoyo dito'y ref ti asawak. Idinto ta ijay balay. Itlog laang kan basit a frozen ti karga ti ref mi. Hoy, babae. Balaagan ka, ha? Panawa mon ti asawak. Sakbay nga dadakas ang mapasabakan ka. Ma'am. Tapno ibagakan ka. Babaero di asawa. Agsusukat ti babae nga isang sangpet na dito'y apartment na. Nga mawan pimawat ka dakwada. Tapinaksyak ko'y damin. Isuasi ka. Rogyamon ti akimpake. Ikad kay ti gondaway mo apumanaw dito'y apartment ti asawak. Rabiin, sweetheart. Maturog kan. Kunam anagsina kayon iti asawang. Ngam saan matgayang. Idel-del-del na nga ruti paginakat yan. Agam sikat ti love ko. Isumit lang ka na yun kangawan dito apartment. Tagaw-awid ka iti ayan ti asawang. Sikat ti ayayat eh. Kasanon no idarom na tan. Di naramidan da ita.
Awan ti maala na sustento kanyak may pabalod na. Leonardo, sa anak ang makaturog amang pampanunot iti sitwasyon ta. Mabutbuta nga kikasawang. Kanayon na pangtaan na. Di mo ikaskaso na dyan babae. Basta na ito ititandaan nam. Sigati ayayat. Period. Hello? Sino da ito'y? Siyak daytoy. Tinagawam iti asawa. Ha? Kasanoan na alam ti cellphone number ko? Ha! Sana narumbang na ibagakan ka. Aga-agaw. Ha? Ha! Di mo pa ilagay ang pinanawan ti asawa. Di ka sardangan. Riribukak tibiyag mo. No di mo sinaan ni Leonardo. Sardangan dak kumamutan. Sa anak ang makaturturog kapoy iti aramidan nyo. Kapumot na itaramid mo. No apay adi ka makaturturog karang ganjang. Kanaman karbangam amang atipakanya. Iti kaya ko nga aramidan. Ha? Aga-agaw ka itasawa. Di na kan kayat ni Leonardo, ma'am. Kan adan sarita Agulimag ka! Awan bigang mo na anyaman kinagsaritaan mi. Basta ti kaya ko, panawa mo ni Leonardo, tapno maurnosan ti amin ka na kami. Ha? Saan nga gulimag ti biyag mo, no di mo sinaan ti asawa? Riripukan ka, aging ga-ingana. Ha? awanan. Inadapnan. Nagpuskol mati pa nagrup-rupa day chay ababain. Saan lang arutin akayat ni Leonardo? Ngam ipilit nakit din ti bagina. Mga lakapaitin na po mo, sweetheart. Manja kon Leonardo. Napsuga kon. Nagbasit tikinan mo. Itaan talangam. Nagkutungkan. Awan ganas ko amangan. Sa anak ang makaturturog. Iso siguro akimutong. Apayaya. Jackson makaanos, Leonardo. Nasaysaya at siguro nagsinatan. Aniya. Mariribo ka na. Sa anak ka naragsak. Taad dati asawam amang ririribo ka data. Iso ngagsinatalaan. Saan na mabalin? Kastalaka-laka na kung kati pa nang isinamon kanya. Anay ko. Masaksakit anak, Leonardo. Di mo mas masanti takyag ko. Amom no pasan ti panagayat ko kan ka. Pinayat ka iti gusto. Sinarte nga tinagbabae. Gapokan ka. Kalpasan na. Sinanak latan na kaslawan anyaman na. Sana mabalin niya. Leonardo. No sinanak. At tatakas sa mapasama. Hello, Nanang. Hello, anak ko. Ay, kumusta ka? Kastoy. Aglalad utak, Nanang. Ha? Apay? Aginaw kan? Saan mga? Diyak amo no apay ang kastoy tirik na. Manun abula na kastoya. Diyak makapangpangan. Kan diyak makaturturo. Ay, agpa-check up ka, anak ko. Mabutangak, Nanang. Ang mga nada maduktala kasakit ko. Ha? Adda ngamin naarikap ko abukol iti barukong ko, Nanang. Anya? Ay, sa dino ti ayan mo, taumayak. Kuyugan ka amapan agpa-doktor. Ibagam, no sa dino ti pangsukunak ka, anak ko. Apay nagkuyog kayo kaninanang mo. Napanan niya. Napan kami nagpa-doktor, Leonardo. Kanya. Apay, kanya timpa doktor mo. Leonardo, anda sakit ko. Ha? Anya sakit. Talo a doktor tinangtaming kanya. Kat may sa timbagada sakit ko. Adda breast cancer ko. Anya. Kaya tanya ka nung tirimedyo na dayta. Agpaki mo ang... Anya. Nagastos dayta. Kaya anya tayo na ni nanang mo. Agpaaga sa kano. Sige.
Gawit ka pala di balayo. Tapno masikaso na ka na yung bagkainam. Bisya. Robot mo to, nagiti kagawa. Tayo tulod ka di balayo. Ala, anak ko. No dito'y balay ti kayat mo apag naudan. Ag naud ka laang dito'y. Pasensya kayo, nanang. Pinagawid nakmat ngaminan ni Leonardo. Makumikom ngamin iti trabaho na. Ala, nasaya at kitdi ata nag-awid kan. Saan ang maiparbag ti aramiden yaw? Agpada kayo asi aasawa. Ang kasta ti aramiden yaw. Nanang, Sinaamkit din dahil atao. Ay, imawag ka din ni Leonardo. saan, nanang? Manipod intulod nak dito'y lugar tayo. Diyakon makontak Apolos. Nasaya at mait. Ha? Awan ka dit planong nga agawid ija balayo. Di mo kaya't agpakita ka ni Lino nga asawa. Mabain ako, nanang. Ay pagbainam, kat nakasingsing patupay di asawam. Si uuray latakan ka iti panagsublim kan kuana. Mabainak, nanang. Hando kaya't mo, kuyugin ka anak ko. Di ka agbabain. Agkid daw ka iti pamakawan. Tapatsyak ang maawat na kamaninday jay, anak. Imayak. Taumayak agkid daw iti pamakawan ken kanino. Pakawanan na ko. Dakal tinagpasulakan ka. Pagpapapawiyak tinaramit ko ken ka. Lipatan tanti na palabas. Di kagdanan. Siyak ti mga sikasukan ka. Paagasan ka. Sa nabali. Napigsak mo tan. Manipod impa doktor na tikabsat ko. Si Maya Tirik na. Napigsa ko na ka na yun. Isungit ha. Siyak mo tan ti mga sikasukan ka. Agyaman na. Nagsayaat ka nga asawa. Nagasataktakas kan ka tinagbalin nga asawa. Ay ayatan ka, Nino. Ay ayatan kami tunay. Biyang di tao. Naimbag nga oras yun, Auntie Marie. Uweng kaanakan. Si Kamat Gayam. Ne, adamit ka doon. Ay, wen Auntie, ni Hil, nobyo. Naimbag ang orasyon, auntie. Si ka, adagaya man nobyo. Nabayagan nga da nagkinaawatan mi, Auntie. Kastaya. Ala. Sumrag kayo, kaanakan. Agyaman kami, Auntie. No kasta, umayuyawis ti kasaryo, kaanakan. Wen Auntie. Sige, tatumulong akto para iti magastos, kaanakan. Oray sana, auntie. Nakababayin mo. Sana bale. Tadan aramatan mi para iti dayta. Ay na, napatagtoy ka anak kakanyak, Hil. Iso ang kayat ko matitumulong. Iso ang pangaasiyo, tadiyo paayan ti jaya katulong kada kayo. Mangtedak iti cash, tainayon nyo iti gastusan nyo. Agyaman kami nga rod, Auntie. Agyaman kami, auntie. Awan anyaman na. Nataar to'y nobyo, mga kaanakan. Saan mo, auntie? Hambal ka matlaunay. Mabiit lang ha. Agpaluto ak iti taraon, tadito'y kayon amangan. At titinayon ti inted ko akwartayo kaanakan. Ala, timulong kayo lang arudan ni tinagastos iti kalkalpa sa kasarmi. Mangtad kayo manan. Siyempre, kasta ti kinapatigyo kanya kaanakan. Imbilang kayon kaspudpud no nga anak ko. Anyat serbik nga antim no saan kayo atulungan. Nakababay na talagang kada kayo, auntie Marie.
Di kayo managbabain kanya. Basta kayat kayo at tulungan. Kat no adda ka sa pulan nyo, di kayo kumaagbabain nga umasidag kanya, ta nakasagana at tumulong kada kayo. Itaman pa'y akong ditulong dayjay nga ante manakap. Kaslaan ta kayat yung asawa ni ti kasta na ibagayo, ananang. Mas daawak lang amin, anak ko. Manipod pa'y idi si bibiyag day di amam akabsat ni antim. Kasla no pansin kada kami idi. Itala nga umas asideg kada kayo. Nanang, Kat no kanayon na kami apabainan iti. No tay umasidag kami kankwa nang agdawat iti tulong. kat nagbalbaliw siguro na, nanang. Tabo makatmatan. Ay, sa bagay matkit di Sapay la kumangarod takas tangag paiso. Nabayag sa mutan abalo day jeng antim, uweng balasang kao. Ay, wen tata. Kasla, itala makitak day jeng antim, Nabayag namin ija abroad, tata. Nabayag asa na nagawawin. Nisumulagaya ma. Agsuplipay nga tayo jabrod. Saan ka nun, tata? Adon dagiti negosyo na ija sentro. Kasta aya. Apay, tata. Crush yung ka din ni auntie. Diyak di ba? Kursunada ngarod ngarmen. Ay, mabainak. Nagpintas nga ben nga ore adan edad na. Bayan nyo. Tainton umay manan diti balay. Payaban kay to, tayamam mo kayo kankwana. Ay, sige man. Ay, agyaman akbalasan ka. Auntie Marie, na kayo magkayam. Sumra kayo Agyaman na, Kweng. Umay kayo idagasan iti sidaan nyo. Wano, sidaan tayo kunak manlaangan. O, atoy, agdudo mga ikan kan karne. Ha? Ala, naggastos kayo pailangan. Nakababainan na talaga. Ay na, pagpainam ko makat ang tinak nga rod. Kasla anak kayo matan. Agyaman nga rod, auntie. Ay, Makaamukan nga agluto, tamaki pa nga anak dito yan. Sakto agawid ka anakan. o sige, auntie. Mabitlaan nga rod, tagluto Ay na ipagmari. Naimbag man ta nakapasyar ka manan. Di ka nang lukat kadagiti pwestom ijay sentro. At dadagiti tauhak amang bambantay kadagiti pwestok manang. Kasta aya. Nasaya at takanayon ka makalagip nga umay sumarungkar, mare. Una, takailiw kayo mat akabanding. Nang runa dagiti agasawa aweng kanhil. Ayun, ada ka din trabaho ni Hil amanugang yumanang. Ay, awan pa'y nga rod ipag. Ngam sapay kumaa ta makasapulan iti mabiit. Tapno adda pangalaan da iti kwartada. Sapay masikugan di ka anakam. Saan mi kumapay ida pagkasaran idi? Ngam masikugmat ngaminan di anak ko. Ado ti mabalin ko apang isarkan kinihil no kayat na manang. Ay kasaritam tuman nga rod ipag. Sige manang, no saan lakit di anapili iti trabaho, ado ti mabalin ko apang isarkan kan kuana. Anya ka nunging at trabaho ti pangisarkan ni Auntie Marie kan kalakay. Family driver ka, no? Anya? Asino nga ti imanehwam? Di na pa'y matimbagan o sino. Agdardaras ngamin itay apimanaw. Iso ajak na palutput na imbag. Naku na, umawag tumanay. Alakat na saya at nga rod ano da pangisarkan na kan ka. Ano sampay lang ang lakay. Naimbag tulan no makapas ngaya. Tulungan kan to nga agtrabaho. Taninanang tunti mga awir iti ipas ngay kung anak ta. Saanan. Siyaklatan tag trabaho. Ipamaysam kit iti mga sikaso iti ipas ngay muntong anak ta. Di nakpakadanagan. No kasta, sikati manihwak, auntie? Wan Hil. Apay, di mo kaya? Saan man, auntie? Kayat ko. Ano sanak nga imanehuan? Tanayunak to ad agos ti saldong, kalpasan ti sumagmamano abulan. Agyaman na, auntie. Kat no kasapulan nyo ti kwarta, ibagam tamang tada. Amangan no kasapulan nyo ti kwarta, iti umadanin apanagpas nga iti asawam. Adamot kit di basit ang nakadulin nga aramatan minto, auntie. Kurang ano basit? May mayat tay sobra tapno di kay tumabitin. Sige,
Oray siyak to ti sagot iti panagpas nga ni bakit mo. Siyak ti agbayad iti bil na iti ospital. Nimit gaya man ti Mari ti manihuak bakit? Anya? Kunaklakid din no sa bali a pamilya. Ay ka nasaya at ano kasta? Tani anti amis mo timang tangdan kan ka. Una, kontento ak itimbaga ng sweldo. Ken nayunan na kano adagos ti sweldo. Anya? Nasingpat niyan ti Mari. Manmano ti amo akas ken kuana. Naparabor, bakit? Umayak man, kaanakan. Ni, nakayumot kaya man ti. Sumra kayo Agyaman ha. Ay na, nasaya atay may kayo anti. At dangamin kayat na ti makiamam mo kada kayo. Anya? Asino day tangay, kaanakan. Mamuan yun to no madamdaman ti. Payabak pay. Tako na ano sumarungkar kayo. Payabak ka no. Kayat na kayo ang mama mo. Ay katwan paayapam, tagam-am mo kami. Naimbag nga oras mo, madam. Di nakawagan iti madam, tananumuak la ang kabsat. Siya gayam ni Ernesto. Siyakmat ni Marie kabsat. Nice meeting you. Kasta amat Mari. Maragsa ka na kamagamamukan ka. Sabay la kuma, tatay ito yung ti pangrugyan, ti panagsiningid ta, Mari. Ay kat nagasat ni Tata Ernesto No kaya tan ni Auntie Mari, bakit? Nagasat dadwa. Tagpadadaan nagagat. Sa bagay matkid niya, ay bumaknang dantulakid di. Tagpadadaan nagagat. Agpadadaan na diskarte ti biyag. Una, iso asapay ko matakayatan ni Auntie Marie ni Tata Ernesto. Tapno makapagkasardamutan lakay. Bara nga, sa bagay, dakil ti posibilidad na ang magustuhan ni Auntie Mari ni Tata Ernesto. Tanasingpet, ken adda itsura na. Una, iso nga orayan talatan at isumaron lang mapasama. Ha? Agpaiso tata? Inaklon na kayo ni Auntie? Wen, palasang ko. Wow! Congrats nga Rod Kat agkasar kayo nga Rod na tata. Uwan ko mga rod, ngam di na paimit kayat. Ala, mapmapanan titawan. Kaanon tupay ngay? Urayag no kaano nga umanugot ni Antem. Narigat mo't no pilitek, no di na pa'y kaya. Ay, ape pa lang nga itantan na. Sayang tal daw. Kastaban nga ro timbagakan ko na, ngam agkad-kad mo't. Diyak mo't kaya't apilitan. Tabangan no ibabawi natin panangaklon na kanya. Ay, nalakaya, ti may break. Awan pa inihil, anak ko. Awan pa'y matnanang. Ag-overtime ka no. Manan, kanayon mo ti panag-overtime na. Ay, kasano, ado tilakad ni Auntie Marie. Iso pasaray marabyanda nga agawid ka ni Hil. Anya, sa bagay, bayadan namat siguro ti overtime di asawa man niya. Wala na. Sob-sobra pa nga rin tititad na asweldo ni Hil. Anya, Saan ka di ngay mimay ni Antim diti balayo, balasan ko? Saan matata? Manong amin ngagtext kanyak. Anya? Ay, mapan kayo laangan iti balayda. Ingkay sarungkaran. Ay, namin ano ngay bagantay takan ko na. Agam ko na asa na matatao iti balayda. Anya? Manipod inaklon na. Saan kami pa'y nag-date apulos? Namin ano ngay bagak ngagkita kami. Ngam busy ka no? Ay, sa bagay talaga ama kumikum da. Pati siya asawak. Kanayon ti pa nag-overtime nan. Marabrabyan da ka nung agaw-awid ka ni Auntie. Urayak latan no kaano amawayaan. Taisunto ti pa nag-date mi. Lakay, apay akas lang na unang ti pampanunutan. Apay, ada ka di problema? Awan, uwing, awan. Manon nga aldaw akas ta ka. Tunggal agriin kay tagsapa, kansak bay maturog ka. Nakaunun nagtipang panunutan. Kwa, banog ko lang siguro dahito Lakay, kaya't katulungan ang trabaho ngam di mo matkayat.
Saanan? Kabalan kayo abiyagan. Kan, buwan kayo. Awatam dahito eh. Ni, nagsweldo ka manan? Kasusweldo mo lang din na panalawas Sweldo ko man na. Nagadun nga eh. Wen, tananayunan ti sweldo. Ala, awatan mo. Gatangan to amin akasapulan tayo dito balay. Apay akasla ka na yun ang manayunan ti sweldo. Diyakan mo bakit? Kasaritak tuman ni auntie. Damagag Sana, man. amang sa bali ti pagawatan na, iti panagdamag mo kan na. Ganuan gayam. Apay adimot tanong mo umay ni auntie dito balay. Ado, ti pakakumikuman na. Anya? Ala, may ka. Agar mo sartakit din. Agyaman na tapinat gantikid daw ko apa nagsarak tamare. Juan, tada na patag nga ibagakan ka, Ernesto. Anya dahi ta. Sorry. Ngamlipatan na kon, Ernesto. Apay akas tamat ng tibagbagam. Lipatan na kon, tadan sa bali nga iayata. Apay ngay, anya tinagbasulakan ka. Di kag sangat. Panawan ka dito yun, nok sangit. Basta aglinipatan. Ulita. Sorry. Okay. Sige. Bye, friend. Asino di mawakan ka, anak ko? Jagayem ko nanang. Rumwarak ta papanan mi. Papanan nyo nga'y. Basta papanan mi. Isa pakibantayo pa ilaang taapu ko yun, nanang. Oh, aday ta. Makitam ti asawam. Kanti ubing nga antim. Agsinsinubod na. Kapayatan ti pananganda di ti restaurant. Dagiti awanan bain. Relax ka lang. Di ka unay, friend. Di mo mabalintagi skandalo dito. Itakababain. Nagturad damatan. Di dala nagamakan nga ang mga no da makakita kadakwada. Awanan day ti bain. Traidor dang agpadpada. Tay tulagan ta. Relax ka lang. Urayam ang makaawit ti asawam. Samon to kasarita. Saan na dito eh? Pangasim. Pasensya ka na. Tanaladawa ka nagkakita ka. Apa yan? Traidor kayo itiikit ko. Awan babay nyo iti kastang aramidan nyo. Weng, anyan tayo nga ibagbasa. Di ka nagindidihan mo. At day ta dagiti kawas mo. Alam amin dagitan kat pumanaw ka na. Agsinatan, tapno na waya kayo nga agdanakan ni Auntie Marie. Weng, agpalawagak. Denggan na ko ma. Sorry no nagilimudakan ka. Ngam sinulisog na klang ni Antim Amari. Mabuti ang mapukawan iti trabaho. Iso at inumpal ko amin na kayat na. Narukop kahil. Napatpatag ti kwarta kun ka ngam ti pamilyam. Di mo man la pinanunod ti mabalin nga ibo nga daytoy nga raramidam. Nagtalagak kun ka. Isadyak pulos ni namnama maramid mo ti mangluko kanyak. Nagsakit tinamwag Pakawanan na ko ma. Ikan na kumapay ti may sagong daway. Pangasim. Uy, anak ko. Imawag di kasinsinyo. Nadisgrasya ka no tilukan ni Antim. Kat natay ka noon. Anya. Ay na, una yan, tanatayan at ikay man lang nakapagsarita ba't ngayon mo na. Nana. Ala, punasa mo ti sakit tinakam mo itiikit mo anak ko. Tas ikaamot laang ti barigatan no agimula ka itigura. Naitabo na ni Auntie Marie, Weng. Aging ka kaliita, kat di na pala mapakawan. Nagbasulakan ka. Pakawanan na no nagbali na ka na roko. No nagpasuliso ka. Sapay kumatay ka na iti gundaway kung agbalbaliw. Iba't pateng kayo iti anak taweng. Napatid ka man kada kami. Iso sige. Mapakawan ka. Kat sapay la kumatasaan ng amaulit ni napasama. Santo na pulos. Agyaman na.
Ikarik, sulnitak dagiti nagkurangak. Pagbabawyak iti kastaw na iti basol ang naaramid ko kan ka. Ay ayatan ka, Weng. Ay ayatan ka man. Iso ang mapakawan ka. Basta ikarim adimon ulitan tinaramin mo. Ikarik, saan Apulos? Biyag. Di tao. Tatang, nagpawitan di manugang yu iti kwarta manipod abroad. Iso nga umay kayo mat ikan iti kwartayo. Ay na, sana na masapol. Ada kwartak anak ka. Naalakon tayo pensyon ka. Ay na, manumit lagi pensyon nyo, nagbasit. Awatin nyo kit din to kwartayo. Naimbag la paggatang nyo iti asukar kan gatas yun. Ay, agyaman ak nga ron, anak ka. Imbis nga idulin mo, tapno adaramatan na iti anak mo. Adda nakadulin a kwartami, tatang. Sabali mo ti para kada kayo Maasyanak ngamin kada kayo. Kan numakitsanda akin ton bigat, ilakam kayon ton iti sidaan nyo. Ay na, saan anak ko? Ano pa iti sidaan? Basta, igatangan kayo to iti sidaan nyo, tatang. Pasensya kayong tatang-atan awan pa'y maititid kumad kada kayo kwartayo. Maawata ka na ko? Tag may sakamot nga raw na mangisaksakan ka nagitiduan nga anak mo. Balo ka kit nga raw. Agyaman nakta maawatan dak tatang. Sakit di asin mangtad iti kwartam. Ataoy. Ala, saan ang tatang? Basta alaan, kainik kanak di kabsat mo. Itad ko kin ka ti intad na. Ngam di mo ibagbagakan kwa na Ha? Sa nabali di kabsat mo, napintasan ti biyag na iti sidong ti asawa na. Nakatumpong iti nagagait kan nasimpet nga asawa. Iso nga oras ang nagtrabaho, ayos lata. Tatang. Alam mo na ito, nang paglapaggatang mo iti gatas na iti apo ka. Kat, agyaman nak nga rod tatang. Apay, awan plano, mamakiasawa man na nakaw. Ubing ka pa'y napintas ka. Ano pa, gusto kan ka. Awanan plano ka makiasawa, tatang. Sana balay tadamot ng duwang anak ko. Isudalatan ti pangibukbuka kiti atensyon ko. Ay sus, no siyak ti si Kaelma, makiasawa ka manen, tapno adda katulungam amang padakkel ka dagiti anak mo. Saanan manang, awan plano ka makiasawa manen. Uray tadamot ng anak ko. Kastamlatan na ka na yun, agrigrigat ka, aginggat inggana. Ha? Ay sus, makiasawa ka kit din. Pilyam tay baknang. Uray la kay wenno na laad ditan. Basta baknang, aklo naman. Tapno adda mang biyag kada kayong agina. Basta, awanan iti panunod ko dayta manang. Makamuka, ngam no siyak ti matungpal, kayat ko ang makiasawa ka manan. Isapulan ka pa'y ano kayat mo? Ado ti amok a pensyonado alalakay. Kayat mo, taipaaram ka kadakwada. Ay, saan manang? Diyak kayat. Ay, ano na ito, ibot mo, Grace? Abokado kan sandya, tatang. Ginatang ko iyay ili. Ne, apay, aguyok kayo? Basit lang, anak ko. Ay sus, narigat no mabaybay anday ta. Ala, agrubbat kayo, taintay agpa-doktor. Anya, ay saanan. Basit lang uyak na ito. Uy, sana nakaraw. Basta ipa-doktor kayo, tatang. Oh, makita yon. Imbag ta impa-doktor kayo. Tanu mabaybayan ka no ti uyak yo, ang mga no nakarkarong at sakit kayo. Pagyaman na, Grace. Kinatang ko amin nga agas gan vitamins yo. Manutin na gastos mo, ta sukatak, anak ko. Saanan? Tulong ko nga rod kada kayo. Oh, laglagi po nyo kumadagito asakripisyo kada kayo tatang. Di yun to kumaliplipatan.
Sapay ko taam mo yung tumat ni agsubalit. Namjak matkit di agi boy tatang. Ibagbagak laang. Pinaagasam kanumot ni Tatang Manang. Ay, pasensya kan Sika ka na yung timang papaagas kan mang tultulong kan ko Wala, tasyak mat nga rod ti addaan. Di siyak ti tumulong. Pasensya kan Manang. Awan anak pa ngamin ita. Kanayon mat. Ha? Uray idi si bibiyag pay day di asawam. Mangurkurangas kayo latta. Siyak akanayon timang tultulong kini tatang. Ngam ayos na ang matkit di. Awan problema iti day na. Manang. Tinapatag. Amom asyak laang timang tultulong. Wenno aggas gastos para kini tatang. Hello, Lari Lakay. Usarak man ti daddo maakwartata. Tangusaran bakit? Patarimaan ko kumati kusina kan CR ni tatang. Ay, katandakan ka dito Okay lang kanya. Awan problema. Ay, naibaglakit din taman nakaawat ka nga asawa. Sige nga Rod, mangirwarak iti kwarta, Lakay.